Kublai pi baro. Hatu kini ketema hapadeng ke Rusia bagi Ukraine kan pen urlong ya ketema ba ke balai. Hatu ke end time prophecy kalajan urlong hakini kesengi banuan. Bantip ya kejubab jong kini kejingkeli. Ngakwa bani tu api sepang kai keban saja hakini kesengi keban sawan. Kan kum gajinya tu lupa jong ke mare teseti hakatu kini ngut kiri ko jong ke balang sepang gajing julor no jong ke pertai. Hagapo jong ke temaba benengkong. Kemarin teseti kelawan pau halai ngut ki kena ha Fatima house name kat kandai kat nyo. Baka bata made bandon ke jinglek burom ya kata not betlem jongka. Kenang baka temaba benengkong kan kutno. Bad kalau ongru baka wan pau biang hagapor babiang ban kerpat baya kari Russia de ban penkentang haka. Kenang baka ri Russia barok kawai kan kelabemut bad ban amdon shu ki tema hadin habot. Kemarin teseti kalau ong hakalusia bakoi. Pilih kedujok hak baki mensim joginong pop bapli kilet. Ban pen im yaki ublay utrang ban seng hak pertai ya kejingle rublay ya kata not betlem jonga. Lada ya kabang ong hapi la pendep. Sibon ki mensim kin syak light im bat kan sadon kejingsuk hak pertai. Katma kan sakut no. Henry lada kibreu kim sange ban persungsi ya ublay. Katma kabakam snew kan sawan hak po jong po payas bakat way. Banyada nak ni ngan sawan biang menkerpat nak kebentar je pengetang ke Russia hak itu nur betlem jonga. Ladaya kan ni ke kerpat jonga la syakor ke Russia kan sakela bemut maka sadon ke jingsuk. Lada om syakor pat ke Russia kan sapriang ke jing bakla jongka barok ke pertai kan sawalam ya kitma bagi jing pensitom ya ke balang. Sibun kiri kin syak penduk pendam coin. Te hak lai tarik ujun kat kendai arep kendai. Kemarin tesoti kelawan pau biang sisa hakalusia bakut bani tu bakapor kala biang man pen kentang no marmari ke Russia hak itu nur betlem jongka. Henry kajing kajisting jong upu Benedict bakatsan upu bias bakat way berupu bias bakat ar panseng yang kajing lek burom ya kata nur betlem jong ke Maria ban pen kentang no ya ke Russia kala wan ra sisa ya jung urlong jong ke temaba ke baar dan ke Soviet Union haga po jong po payas bakat way badu po payas bakat ar te house name kat kendai sau po ar upo payas bakat ar ula sengno ya ke sengi burom jong ke donor betlem jong ke Maria badu ula penkentang ya ke pertai haga Maria Henry kelong ke bela dir por palat na bakat temaba baar house name kat kendai lai po kendai house name kat kendai sau po sau kala penjulor ya ke pertai barok ke way Pasibun ba ki mensim breu kila doe. Naden kata sangut kipup kila le ekriti perkentang yak pertai barok kawai hak Maria bakoi. Upo payas bakat ar house name kakandai sa puar. Upo Paul bandre house name kakandai ndre pusau. Upo John Paul baar house name kakandai prapuar ba kakandai prapusau. Upo Benedict bakandreu house name arjar sipo. Upo Francis house name arjar katlai kila penkentang ya ke pertai hak itu nur betlem jong ke Maria Henry kim simla bo setia kat kumujing betha jong ke Maria bade ban penkentang tang ya ke Russia leng bagi sebentar ru jong barok ki bishop hak keleng ke pertai hak jo ke por house name arjar alpukundai ke Maria kala betha kumni ka kalimat kalawan hak bau blai ulah hukum yok pa bakoi ha gajinya seorang jong barok ki bishop jong ke pertai ban pelong ya gajin penkentang ya ke Russia ha ka dunur betlem jonga da ka ba kular ban pelai im ya ka da ka ni kalat kamaria ru kala ya thu ba ki bahalor jong ka balang kin om sengap setia ya gajin kerpat jongka om jang hakini ki laingut ki kena ha Fatima kamaria bakoi kawan pau ban maha mengi sepang ke Russia Henry kalawan pauru hak sister Elena Ayelo house name kat kendai ropo hagasngi Good Friday baru hagasngi burom jong ka donor betlem jong ka Maria ni Feast of the Immaculate Heart hagaba kala pentip sapang katma kaba ka Russia kan sasdang kakami jong blay kala ong hak sister Elena ladang im duai ka Russia ka sathom ya ka Europe kamtam ya ka Italy nang tasyo ka ong biang kakenta jong kajing bisyar ublay kalajan bat kan salong ke Bashir Kai kajing sempat Bashir Kai kalajan bersibun kiri kan syak sempat daki kelam kajing yap tengan ki lang thari ki jumai kajing slay ki wa ba ki duriau
peniap sibon kim sembrio ada kibrio kim sotho ya kini gijing sempat sa kawai katma bashar kai kan sasdang na mingi shadow syasat ngi ka Russia bat sipai bari jongka kini le persya ya ka Amerika kan sa thombor ya ka Europe ngiyo ihi hado menta menni bagladon shisha kita kejengki jumai hakiri baper kadishlei hakiri baper ki erlang thari bashar kai keleng ka patai bat kamdam ka klam corona 19 pada kini gisngi katma hapdeng ka Russia ba ka Ukraine ada ka Russia kam sange ya katma ba balai kan sa urlong shisha kuman chu ongno kini gisngi kalde shisha kisgi di syak sempat jong ka partai te baro ki bishop ba ki archbishop na Ukraine bana keleng kiri baper kila karpat jur ya Pope Francis pan sim serious ya kani ban penkentang biang ya ka Russia thik kumbala patha da ka marathe sati kenang ba ublai un pelaj ek perthai na ke jinjulo ba shir khaitam te haka ar pesan terik jong benai march ar hajar ar pu ar kabadai ru ka sngi burom jong ka jing perbenau angelo try ya ka khubor ba bha haka marathe sati ne the feast of the annunciation of the Lord Upo Francis un sapan kentang no kloy ya ka Russia ba Ukraine haka denor Bethlehem jong ka marathe sati kumban su ong no bakani kade kalat baka jingkermen baka dot tam ya ka partai barok kawai banlaj na jing syak sempat baka jing penjot pasir kai hato kene ka jing kentang ya ka Russia kan pensange shisha ya kene ka thma hapadeng ka Russia baka Ukraine bar hato kan walam ya ka jing suk hapadeng kini kiri lada ya kene ka jing kentang lale thik kumba ka maria ka batha klempep kan don shisha ka jing kala mud jong ka Russia Henry ada shem le kumbala batha ka Maria klempep kan urlong shisha ka tmaba kumbala ya thulupa menta ajandap shispa snem ka jingkerpa jong ka Maria ban pengkencang ya ka Russia nados nem ka kandai ar pokandai Henry brosh keto ki bahalor jong ka balang jongi kim shemla sko tho satia bat ki lasting bat nyo i pasibon ki balaya thulupa haka Fatima bat hak sister Elena bat kiwai kire ko kilawan jia shisha thik kumbala ya lupa ya menta hite tip Upo Francis wala pani ki circulation shabaro ki bishop ki archbishop ha keleng ka percay ngimpalla panong ada wala paru hato ki bishop ha kiwai kiri ken sting ne ken sim serious ya kene namar da ki dang ken sting kane gaji penkentang ya ka Russia kanam long kumbak kwa ka kame ublai kapor jong kejepan ketang harum kadai san baje janmit bat hari India jongi kadai kendai siteng pormit te ngagar pa de pi wei bah kane ka sngi ini simpenta barupo Francis banduai ya rosary jongi kenang bakane kejepan ketang ka Russia kalong ka bajob en yero Yesus Kristus jinom amen